Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتغين الله سبحانه وتعالى فقبشتنا تورما wala sanama min damne le flave amba zizala ni setik masata ko barakaye ka sorga alkrabaka sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru do ko allah subhanahu wa ta'ala nyuman dona sarati tunu ale alafe abi alkraba sallallahu alaihi wasallam sala aka nyumana jena ya abse ka sarala kiyama ko alkraba sallallahu alaihi wasallam sangana amuno ngama na torola anno fe ko anyiru ka nyuman dona wiye ko anga solka alkrabaka assalamu ni yamar sanma amba labato ka solke alkrabaka sallallahu alaihi wasallam ka sai ka solke alkra salsama janyonga no aka sahabawiye munu ni alkra salsama kanu cintigiyala o kera fa yadda mennu ni anu kan na fule fasayu na fara wa alkraba tale ko fe jiware rabbihi umajava am sai ka solke alkra salsama bona sanmonga alkraba sallallahu alaihi wasallam ya bona ukalfama kona ngwambe saranyina le muhuru kan mbara bilebele bayna quality fo nyina ve fanga ka somo fe wala am solke alkal soma sanmonga namoro la mi folidi alsalama chema ana musomama ayuha al-ikhwa mal al-salamu taqullaha fima amar ado nga janga sira allah subhanahu wa ta'ala ka yamar yakola ala ko nga minge ado nga zego ke akelila wantahu amma anhu na hawa zajar allah subhanahu wa ta'ala ko nga feminto ayto ngan zeko ke atolila asramu afondema ko ala ni sranye attaqwa huwa alqiyam bi awamirihi subhanahu wa ta'ala wal shanabu an nawahihi ala sranye de allah subhanahu wa ta'ala ku kam minge mbalma ke mbalma muso ki seko ke okelila akui kam min toyi ki seko ke otolila wa huwa maqamul ubudiyyati ni rade jonye joroy nyalla so talaka jonye faka sora isomene ndema akuika minge puma iba sora ilabe me ki seko ke ola wakuika mintoi iba sora ilabe me ki seko ke otolila yan sayaka sa ima mani ay tarafa bihi sa'ida dunyan wa ukhra mauma mana so oma ki labe ki bolo fla jango kono otigala makuna be jajjena okuna be jallahara wa man aba fannaru maswahu wal iyaz billahi mama mana ba oma tasma de beke otigala ma sikiyoroye allah subhanahu wa ta'ala kan ngishi janme toroma assalamu afondema kala to ta'ala nyesranye wal amru wan nahyu ninge ninto huma asasu taklifi way yamaru yaral la selide allah subhanahu wa ta'ala yaraka doni da ka jonguna kon ala ba fa kan nge aka nyinama yabbe kono wa ma fa kan ndabla ka nyinama yabbe jele kono aywa o ya maruyen Allah sali de ni vevlay ninge isego da majirala nin dabla isego da majirala wa bihima bad al khaliq subhanahu wa ta'ala halibi ka jirila ka ala srayta tloyi wa jome fevlaminga tlote sebedo yi haglito ala Allah subhanahu wa ta'ala yare ko damene no fevlade muzo an khalaqa adama wa hawa kamin Allah subhanahu wa ta'ala ava adam alayhi salamu da ka amba hawa uda ay kodda min nan vevlade ala ya fo qur'an na sura ko alkara ka fani ko pam min allah subhanahu wa ta'ala amba adam alayhi salamu da ka amba hawa uda ko ke afurmuso ko ka signyanyi aywa aljina ko na ko allah subhanahu wa ta'ala kuma wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata nalo subhanahu wa ta'ala ya marudo e adam alayhi salamu ani furmuso na ala tay aljina ay siga aljina kono
wa kula minha ragadan haythu shi'tuma fa ngada ye dumini dumana ayo do aljina kon Allah subhanahu wa ta'ala tadu ne yamaru folo folo ye Allah subhanahu wa ta'ala ye feminge aywa aka jongne ka damine jongyeru abul bashari adam alayhi salam yaralla yamaru fulana ako wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin nen yera na ko aka sigal aljina kono ngo aljina na kono fe belejele ay dumini ke cogo mi ngada ye ko ina Allah subhanahu wa ta'ala tay matene ala nyin nga kwa keradi mbi sey ka yamaru fulana bla kerefe adama ini furmuso hawa'u na alaka yamaru do min madinye la taqraba hadhihi shajara akana gerene njirina akana duminike aywa o jirilla ni yamaru fula ko sigira ni ndeka kamene ko damine yoro la wa be dacce ni oyi opma ni bi fisigi meleke ne fa ne ba fisigi meleke ni ve vla taka day kuna yen sa ka sima ala naka jonje ni ve vla ala ka mine choko ana fam choko no koya ana bal arsama bele jelema يلي العلم أننا بعون الله سبحانه وتعالى ما في كادو الله سبحانه وتعالى كسي أنا كقرطة كوننا قعدنا أخرى فوق المنبر نهزق لي كوكرا منبر الفقه المالكي السنفي في المرة المئة كمنانا سبع الله سبحانه وتعالى دمدي على الصنع بسكي أكرك السكو دفع شين كمنا ودرس فيها إن شاء الله تعالى حتى الآن على التوحيد هل بي أنا بولادا السكيمة الله سبحانه وتعالى كلبانية دكا من الرسالة لأبي زيد القيرواني ولا رجع من حلبي أرسلتي أبو زيد القيرواني السرب على كالك ناصر خير الله أي على دم أي كرا دم أي مالكو من أنسك كلانه دم أي كتاب سلمى من لا نتوقع يكون رسالة نا على بركة دو كتابينا كدمنا دمنا السبندو كسب بما أبي كلام أبي كلام أي على كلبانية دوني أيوم من فرنيونغا كتابو دونالا halibi an zigime odeka kode wala ye lima da'at ilayhi alhajatu kadam munga ni abu zaidi ba saba do mina no do ni mago ko tawhidu la aywa bi amago giriyara katafe li kawnihi bada'atan musjatan fi suqihi la tusamu tawhidu yarakira kirngara lena tasira koro mu kaf aywa ala kilbandiya doni famuya min ulama urasukhuna bebalonaka afolama na labama ni salafuna khalafu ma sabab bela jelebe o kan alkiraba sallallahu alaihi wasallam naka sahaba o mboka o tawhidu koro o alkiliba ndiya doni koro min ba fo kalande ye ki shuli ikramo goy barka do bi ikramo gola wallahi la ilaha illa huwa ni majingi ikramo goy sahaba ko majingi cugo nyona na alkiraba ala bo barka induila min ba fo musoma ko kani furke dala mine mani video iyere mai na allah subhanahu wa ta'ala ayo fedo de bla chayna ito soro fo ni shuli ay min ba fo de ki majingi i wolo fani wolo bay Allah subhanahu wa ta'ala barka do bla inu no nyonje o ti soro ni majingi te o tawhidu majingi min bala o tawhidu toro min ban no fe jangu ka alakira sallallahu barka soro jangu ka alakira sallallahu bono barka soro jangu ki karamo ko barka soro jangu muso ka ce barka soro bi majingi min yira deku min nyini o de yato tawhidu ingira aywa karaja ko gwala lenye asugula mata termeble mata weleda kuma kuran nane o yangana an sanje ko mo yekelenyi ko mama musa mai wallahi la ilaha illa huwa ulama urasa khono katiba afolama na laba ma mashi masabe am ala de deli ala ka kilinyu mandi ana bal arsama bele jelema o pmani ala nana naka nay ko no tlejugo bena anya dongo tawhid ko ray mako bala anya dongo barka ko rale munu ngba nga du kono ya anga kabila kono ya anga jamana kono ya anya don walla seli ni ndey op ma mi seko de ma jangwa nyiru ka seki andamela ami seko de ma jangwa nga jamana skal lafiya ka seki ama ami seko de ma jangwa alkram mande ka dawla na ka daraja na ka baraka ka sekama insha Allah ta'ala aywa ko segi kun bi segi ke kun halibi tawhiduka kun yen ndey ami Allah subhanahu wa ta'ala deli afam ci ko nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko di ana bal alsama bela jalema assalamu alaikum vamuna qala rahimahullah arsalati asarab alaka nasara kayra la ko ala al arsh sawa ko ka fi halibi ko allah subhanahu wa ta'ala masaye ko da makanyame ay wala rushi save haza takrar minhu rahimahullah ay kuma korfole do seki jango ay jinasu abina kuma danyo nga chogo mena jango kasaka tle ko allah subhanahu wa ta'ala sabatime ay da makanyame la rushi save
wa alal mulki ihtawa ko Allah subhanahu wa ta'ala kafome aka masaya sanve la rosi da makeni chuko anye dofiye ola aywa asegara ka fanye kokora ko Allah subhanahu wa ta'ala ko da makenye me aka masaya sanve aka fone do aka masaya sanve o kore fe bebe alen dugma che fe bebe aka marala aka fome aywa aka masaya sanve ko koro ay bi ilmihi aka aka masaya ehatana ka doniye ala ka se aywa akema ka fen bele jele kafo wa be fen be kono aka doni be fen bele jele ni sanje aka doni be fen bele jele konnana e bi die ko damene wasoro setigi masaba do be afaka minge aketo ife aka ala ya nyebila aka doni kafo mima wa dacele ko fe e desale ndanyane ko bi segi ka to ala Allah subhanahu wa ta'ala bulu nako ala al mulki ihtawa aka puma kore wode be ilmihi wa bil qahri wal ghalabati wa fen be baka karaballa wa ayagala biya me fen ben sanje iba donde la ko alaka masaya de masaya hakika ye masaya to ye masaya singanoni asalati ko kokora ako wala asmaul husna ko to nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala la was sifatul ula ko mangutu kortale umbe ayo setki masala lam yazal bi jami' as-sifatihi wa asma'ihi ko alama wuli abaka alayala ana mangutu dakene ana toko sanmo dakene aka puma koraye anga famu ala yoro fanya qur'ana na sula ko walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha mo da fi mande woni ko masamu nyu dano yen Allah subhanahu wa ta'ala ko to nyumo men alala no ben wele ko ken wele ni o to nyumo ni ala ene suratul araf la ayatan an seki ko fa kana ma yimmi fonyo chama be Allah subhanahu wa ta'ala to ko jatela ulama urasa hono yemi voanye kerngara na arsala aywa shurrahu yemi voanye no lo ye doni ba monombe arsala yere wala ka nyefanyi o ko Allah subhanahu wa ta'ala to ko ghayru man hasara fi 99 ko adante bi kono non kono ndo yi mi ni had saw nana no yi amma ko pma sabaw nana pma mun yepma sabatelu ni ka fa ko Allah subhanahu wa ta'ala aywa ko to banani be alala atoko banani alfun ista'thara Allah ta'ala biha ko bakele mbala Allah ta'ala yere kun kerengani odoni wa alfun a'lama al malaika bakele warabe ay malaka kala ola wa alfun a'lama al anbiya bakele me ay nabi mo ngala ola wa alfun fil kutub al munazzala ko bakele warabe ayo bla kitabu jingita ko no mun jingina kabo aywa sangaba bil wala blana ka se amaya halasmi fi zaburi o bakele la kema sababe zaburu kono وثلاثمائة في الإنجيل كما سبب إنجيل كنا وثلاثمائة في الزبور كما سبب زبور أيوة داود عليه السلام كنا و99 في الفرقان بكنا نكنا فرقان كنا أيوة الكربة تشنديك كتابي وواحد في صف إبراهيم كو كلمة إبراهيم عليه السلام كغفة كنا عليه وعلى سائر الرسل والأنبياء الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ديلي كيشي نما تشامب الله سبحانه وتعالى فيه ala ko ka ibrahima ka an kiran nabi mato ala ko ka ala kama halibi abi fama arsalati ka pamakana anga donga fo ko Allah subhanahu wa ta'ala mangutu chamando ayo tawhid tugu yo min vara nyonga o yem mukanye mi ni akalani ka shido no e wajibi arsaba forba jama kuluma andata menaka ya ayo lakhdarillah am seka ka yep makun ayo kun ala suryana صفاته 20 الله تعالى مغتو مكاني صفة الذات واحدة كلمة لو بو ولكو صفة الذات دو با ولكو صفة النفسية وي مغتو كلمة دلوم على رزاتو لا ناسبت لي دو كفا فركلو با على ala dama de bo farkolo chogodon o zatu inde mangutu kile miseka fo ma tseka fakaka bo atseka faka jan atseka faka suru atseka faka jeme atseka faka fime abi fo ma dama ko aywa mawjudu ko ala zatu soroledo o mangutu kile afo de ko sifatu nafsiya o mangutu kile kofe mangutu duru werabe wolu wele ko salbiyatul khams al khamsati ala mangutu aywa duru mi nabe gen ke ka bo alama aywa usinawla ni yo duru ni sifatu nafsiya kile faranyo nga kere woroyi wal maani sab'a an alama to wolof lambe wolu wele ko maani allah subhanahu wa ta'ala koro aywa o faja wolof lay no farla ni 20 wolof la ka kere fenta an saba wal ma'nawiyat sab'a alama to weraw be ko ma'nawiyat sab'a o bi mine
kaba maani woloflana aywa wolofla mana fara tan sabaka وكذا مكتوب مكاني ومنهم من اقتصر على المعنويات توحيد تقولا دوي أيوة وكنا على سوريا معنوياتك أيوة كمعاني ولا والله الموفق للصواب الله سبحانه وتعالى دبادو سبابا يميني أم على الديل يا رب الله سبحانه وتعالى كان سبابا ما قال المؤلف رحمه الله أرسلتك على كان ناصر كيرا لأكو والله سبحانه وتعالى تعالى أن تكون صفاته مخلوقة على كبون أما نتو كك أيوة دافعني الله سبحانه وتعالى يرت دافع تشوكمنا الله سبحانه وتعالى دل مساي تشوكمنا على كسانو أما نتو يه أيوة ما نتو سنمونيتي أما نتو يه ما نتو كرويه كما يرى مسا كرويه تشوكمنا وأسماءه محدثة على كسانو على كرتامه أيوة كبوا أتو كك تواشيندي لوني أيرى مسا كرويه تشوكمنا أتو فنايم أيوة أتو كرويتي Allah subhanahu wa ta'ala kamena be wa Allah subhanahu wa ta'ala kama sayabe to achugola wa mangutu na to ufana pembe kamena be wa to achugoyala kallama Musa bi kalamihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa Musa alayhi salamu pmanywanya naka ala ya pmaye alladhi huwa sifatu zatihi pma minye ala ya zatu mangutu ye la khalqun min khalqihi ko ala pmaka ko ta Allah subhanahu wa ta'ala ka davenye ko mena fo aka daven to atati kan pmanye pma koromaye kuma barka mando amago banye fola ako Allah subhanahu wa ta'ala mangutu mangutu korow yedda ola ayo sabati don ba do no ba wala ko imam shafi'i aleni ashaira fo me nyonga ne yorayna alaga famu kera Allah subhanahu wa ta'ala mangutu hakika do ka fo korole wondo ngana mangutu mingira bara mangutu yi ko Allah subhanahu wa ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'ni ko dongo do ko ala be kola apmana e bara mi zindi ni mangutu mi zorla o barala ko mangutu shindi lenyi ya imam shafi'i kun ngana de ngam maliku man anasika kala nendo wa shafi'i no imam shafi'i ka atiba uye o ka asabati le do oluye maliku man anasika aywa kala newni am ala del ala ka hakil nyumande amma nene va mona aywa yananga bo Allah subhanahu wa ta'ala mangutu ana to sanmon kuna fanina asabata ka badon bo ma kuna fanina fama beki jija ka famu kanye قد صح أن لله تبارك وتعالى كوكين ركب على كربما كفى الله سبحانه وتعالى أيوة له 99 اسما كتوقب بكون نكون على كربلا أيوة الله سبحانه وتعالى من أحصاها دخل الجنة نم ممزرك كتوقب بكون نكون درشي أد سكونا الله سبحانه وتعالى جاتي كما على بتولي كما نؤيه كتكلم أبدو على الجنة نبي شرطي أكسر درشي على جاتي كما نكا درشي بي كا فنيني ناي ni jama ka fora yoro men o kera bani kene o kera dengundi kene o kera hali nyene je kene e bi wuli ki jo ka kala jango mo ka fendi hadisal la yinite oyi am ala jel ala ka hakili nyumande amma asalti ko kokora ako halibi anga dala dana ya yere la ka fa masami anda ko masan ka be puma barsabu ko ayu akana bi juma Musa alayhi salam ko ayu puma nyanya ko Qur'an na ko Allah subhanahu wa ta'ala yere ko wa kallama Allah Musa taklima قال الله سبحانه وتعالى موسى پمنوانيا يرلا سورة النساء إلى على نيفو آية كمه أن آية بي ورن ناني او پمنوانيا يفانا أدونغا فو كوا كرا كتوكو كرا لنا الله سبحانه وتعالى أيوا قوة أي يكبا يدو دي موسى ما أكلولا مننا كي أيوا فنغا دو دي أما فنغا من باتو أيوا نوبي موسى عليه السلام دمي aka seka joka Allah subhanahu wa ta'ala ka ala yap makono aywa ay quwwatu min di Musa ma ay addi amma aywa atlola menina ay addi amma addu sukuna aywa kuma sisa ibado ko Allah subhanahu wa ta'ala pumane Musa alayhi salamu fe ay ala ka puma meni tlomi oni aywa akanyina ma tlote keleni asara joka Allah subhanahu wa ta'ala ka puma kono ni dusukumi aywa onaka aywa nyina ma dusukumi ta keleni wa puma nyonya vana don silabo ya sabati kwa kera bela harfu kundala inafo etlo bene ka harfu la chogomena wala sauti manga ngunda la komena fo etlo bene manga na chogomena wala jihati apmati bo fangele ve inafo etlo bene kuma kan boto la fando fe ta'ala Allah an zalika kullihi ala kabu o bele jelema munu nya ala keta iba don ko no debe ala don nga munu nya fara nyonga ka nyami ka pmani mo ko pma ke kelenyi ka asigi chugo mo sigi chugo ke kelenyi ka jochugo mo jochugo ke kelenyi ta'ala Allah an zalika ulwan kabira ala kabu umma ako halibi anga dala dana ya yerala ka fa Allah subhanahu wa ta'ala
aywa Allah ta'ala ka kuma kan laysa bi makhluqi ko ta davenye ka sa'ir al makhluqati nafa daven to bal huwa sifatu zatihi al aliyya Allah ta'ala ka kuma oye ala yara zatu mangutu kortale de wa kadhalika sa'ir kutubihi aywa ay kuma minga Musa fe ay aywa fanga mi fo o kuma na sisa anay daraja mi fo o kuma na o daraja kelebe aka kuma tawla ka kitabu belejele kono ni de kama قد ابتلى الله الرجل الصالح الإمام أحمد بن حنبلي رحمه الله تعالى في هذه المسألة بلاء حسنا ندك ما الله تعالى يكاجو نيوما إمام أحمد بن حنبلي على أيوة أجربي تكو نيوما نمسألة النوفة ما من أنا لك فهمنا كدوني توحيد الشرع سبتلي أيورو أكلك سبتي كادونا فوق تشينا الله سبحانه وتعالى أيوة مكان وتعالى كدافني أيا بني aka kalande wonye atle doni bawye atle la moye ko qur'an te alaka daven ko subhanallahi yanu ka famu ko ahmad ibn hanbali ko kafir yara ko e fen do jira nyebe feminye ko te alaka daven ay jarabi shiya bedo soro ola yani ko ka saka famuya alhamdulillah rabbil alamin ala sona masala la banaka famuya ala kunya la tige o jarabi ka barkani joro minni alaye على أيوة على جرسجة أولى جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا على كأحمد بن حنبل السرا أيوة الجرس الإسلامية جورا بمنا وقال رحمه الله في ذلك أرسلتي بودن يفاني أرسل كونو أكو وتجلى للجبل والله سبحانه وتعالى بنينا كلوي فصار دكا كلنا جيرو قبل جل كركر لك مغو من جلاله الله سبحانه وتعالى كورتا أنك بنيفه وأن القرآن كان دلك فالقرآن كلام الله الله سبحانه وتعالى كما كانوا ليس بمخلوق فيبيدا كو على دافين ده كو بحلقي دافين تو بفاتو كبان تشوغو منا كو قرآن تيتشين أيوا كبان أو تشوغولا ولا صفة لمخلوق فينفدا كو دافين مانغو تتيكا فو كو دو دولا مانغو تتيكي ببان تشوغو منا كو مانغو تو ببانتي أبما أنغا دونغا فو كو أيوا قرآن الله سبحانه وتعالى ذاتو مانغو تيي Qur'an Allah ta'ala pmakan ye choko mena Allah ta'ala zatu aywa Qur'an ye o mangutu yeti Qur'an Allah ta'ala zatu bito sena choko mena Qur'an ye rabito senati opma Qur'an te Allah ta'ala ka davenye ka fo ko do la kwa be halaki arsalati alaka nasara kayra la ayni pma nyuma no mono vanyi insha Allah ta'ala sikiwere Musa alayhi salam ya Allah ta'ala yini choko mena kayeni anye aywa noye aywa asabati anye ka fa Allah subhanahu wa ta'ala be sakaye na Allah ta'ala sanama sikiwere kuma be wuliye amba Allah ta'ala deli hakili nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko di anambal asama bele jelema wati chuko kama insha Allah ta'ala amin ngali aywa flanyo na jabi ngal ka bado ngal ke ko yala al-salamu so be bo heje makuluye kata jana ja kayrola ko yala salamiya shirabi mu vo ola ko kerngere yana ko ale sigime jamana minga ko jamana muso demsen ko lude ka boli yere ka caga ta jana jakero la ka tem hala aywa am so korobaw ka ko yala salame sherabi mu vola ngal keba alaka nasara kayralla asaraba Allah subhanahu wa ta'ala dama de kay ngal nyumange ay ngal minge jabi mi mamulala o de ka fo alaka sallallahu alaihi wasallam mande muso wiye ko jana jakero shuko kayro ko muso ka aywa tayorata yenyi aslame sharia maduni foida muso kuna jaku yala ku ka boka no keja na jaka yorola fatilu dokar alaka basa sama tlela alaka kira bora aywa abina jana jaka yorola anana man muso jama kulu basigile soro alaka ba yunyi nga ko munana awyeya aw nane do jana jamina aw bina shuku wa ko ay ako aw bina aywa finido shuina wa ko ay ako abina ta bla kaburu kono wa ko ay ako ay segi kata ka so kono akan fale jurumuna alama baraji sebaye ni hatsa kele abajira na ko muso ka kinga segi nu mago be baraji la nu mago be alakra saltama ka sunna la batulila o ka kinga segi ka tu jo alakra ba kofe alakra ba joro min jiro ko hagili tola na aslama fatura ni shubal masurundo alakra saltama ka sunna kunyemi alakra batlela aslamu so kumbi bo shufede katama kata ufasola katama kata ubalmo ka janaja wala bani munungera kata folike ka dugo ka soro ka seki
ngana fara ko faturu kera subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni nana bani kero la iba sora aywa muso kema ka fa befa obi cew furki cugomena woni cew bi jeka nyon furkiti am ala del ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala yakama anyim fenwara ala bursi ko nawla o yanga mana gwanguma na mi segaka ibi alsa muso farale nyonga ka keka wotoro kono fa ka kongokolochi kilo hakew ni wunyina ka ko tato be yoro jume ko ambalma karsa fatura abini ka dok ngele dok mvlabo aya sara ambolo de kume karsa horen selamedo andi se ka sangadu fiew andi karsa ka sangadu obi fara nyonga ne echemi ngwe imusoma kwati do wotoro kona kata ofuli kero la ika furubu songa sa odafe basaba amagote fuli la kuyi amagote janaja ina kuyi amago bala nu do na ka sigi wotoro kono obi fali dajuru bla fali bi twa yerema oba bonga turu opuma kubo uka dugula sa katu se janaja kero la obi aywa wali foro sheni minge obi wali du kungo minvo obi dakabana makorofo minge de on neke de yato ni kwa makwitita ufe abi songa je ika furuko o mashiba min dona jamana labanka amba fu yonde alakra ka dina doy nasorla umma ko be aywa alakra saltama ka sunna na ka labato ka segu ko kamana bara ca juguina ngani mi mago ba ni dungona o ka to ni dunga bolo noni allah subhanahu wa ta'ala nyonye domina sayala magadan man kazab wal ashra abada ko ale de ngalo dige ko apbe fude la assalamu so ka ku voita janaja kola am ala de ala ka kele nyumande amma ala ko kaka ala yakama wati anda mulo makaba ambe allah subhanahu wa ta'ala deli na allah subhanahu wa ta'ala sigwara jirana insha allah ta'ala nyin ngalo bina doni ambe ala deli fota min vora ala ko ke ala nyada nyin ne baraye ala ko kaka ala yakama ala ko ka ala ka sallallahu alaihi wasallam abona sanama baraka kama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما